laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal inchallahu taala Allah subhanahu wa taala yani neldi en ka leydi min ɗo fi ko wurta en tindina en famina en ɗiɗo faamuji l'islam selluɗi yaaduɗi e deftere allahu subhanahu wa taala kañum e sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam no gata hara on hattinokke docteur Mouhamadou Wuri ko neeɓi ka radio Soleil FM 93.5 ko gonga hattagol ɓe ngol ka radio Soleil no yaadi e hattagol ɓe ngol ka darsuji ka yaasi no yaadi e hattagol ɓe e juulirɗe ɗen e yani e nokkeli ɗi fof ko wawata mondirede waɗi ɗum haray allahu subhanahu wa taala hino waɗi e maɓɓe ko ɓe janggi yani wota ɗum wonu beru maɓɓe kamɓe tun haray hiɓe senanino en yani e nokkeli goo kadi ka tawta hiɓe hatto jina e muɗum sakugol oɗo da'wa l'islam en toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗu ɗum ɗo ka mandake maɓɓe moƴƴe yawmal qiyama haray ka radio Soleil FM hiɗo wondi e Mariam Baylo Ba wonɗo yani feƴƴinde yewtere nden ka cabine technique hiɗo wondi e docteur Mouhamadou Wuri Bari e karmokoɓe meɗen e khirri jami islamiyya bil madinati munawwara haray ko kamɓe mi hoɓɓe men ɓen inchallahu taala docteur mbiɗa wiya yani ahlan wa sahlan wa marhaban bikum thumma assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wa ahlan wa sahlan wa marhaban wa jazakumullahu khairan ala hadhihi al-istidafa. نعم. أسأل الله أن يوفقنا جميعا وأن يلهمنا الكلمات التي يرضى عنها ويحبها إن شاء الله. non docteur haray ko sadi ko tooli ka radio Soleil FM 93.5 jama on wulɗama haaɓi wulɗande nden Allah subhanahu wa ta'ala yani moyi hande kadi hiɗe wondi ka radio Soleil FM 93.5 haray miɗen nandi to fi yani absence mum mo heɓuno ɗon on ka leydi ɗo angal woninde mon de wayrugol moɗon ka radio Soleil e ka leydi men ɗo yani ko honɗum woni sababuji to wawi wadde ɗum ɗon. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واستنى بسنتهم وسلك طريقهم واتبع منهجهم إلى يوم الدين. أقول للمستمعين والمستمعات في كل مكان قريبا أو بعيدا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يتي الله سبحانه وتعالى حوتو en ɗo o plateau ɗo ɓawo hari en wayrindiri ɗo ko neeɓi haray en salmini musidɓe men ɓen fof goto kala ka woni e inde muɗum e yettore mum eno o faala hiwrorede wo nam haray ko noon tigui woniri karama koɓɓen hino installe no jogui duuɗe sukaɓe ɓurɓe ɗuɗude ɓen e maɓɓe ɓurɓe ɗuɗde ɓen e maɓɓe taway haray hiɓe ƴetti defte maɓɓe ɓe fonti mo be e niveau muɗum aran waɗa groupe aji fuɗɗoto ɓen no jogui duɗal muɗum fewdo kaɓe hani janngude ɗon wonɓe yeeso ɗon ɓen kadi no wonno ɗon wonɓe yeeso ɗon ɓen kadi no ɗon ɗo jokkodira ka sonnaɓe kadi haray ko wano noon no woodi duɗal ɗon wano luwanda ɗon no woodi duɗal ɗon ka tawata ko sonnajo anglaise jo ɓe tawata kamɓe fayda ko wiyete dina kon ɓe anda ɗum kono ko on ɗon Allah naadi ka diina himo jeeya e jangginayɗo sonna ɓen tawti noon musidɓe meɗen ɗon wano Cheikh Mouhammad Salihu Diallo leluma mo jeeya e wallitiɓe to moƴƴi fi janggol sonna ɓen kanko e Abbasi Bari e woɓɓe goo haray komi ɓeytata ɗon wa e nder komi jindi kon leydi luwandadi leydi Angola mi ali ka sonnaɓe ɓorti liɓi coñci ha darore ni fayda e nder aduna on hewti ɗon kono on yiyay ɗon sonnaɓe meɗen ɓorniɓe waɗi soksi e gang ɓuumi mentu ko andirta ɗum kadi haray hay police ɓen hay laamu ngun no teddiniɓe ɓay hiɓe jogui yimɓe diina ari ɗon e sa'igo ɓe sifanimi ɓe enni nanga natta en arna ɗon ɓe nangi ɗon yimɓe buyjanamɓe tawi Allah no waɗi musidɓe jiwɓe meɗen e sonnaɓe wonɓe toon buy no mottodiri ɗon e haaju ɓe ari ha ɓe hewti ɓe woɓɓe no tiggi woɓɓe no buumi ɓe faalaɓe nangude kono ɓe yahi ɓe yiido e chef jo maɓɓe on no jooɗi o to ɓeni ndaara ɓeɗa ɗo kadi ko hoɓɓe ko honno yo men nanguɓe chef maɓɓe on inni acce ɓe ko yimɓe diina ni terteɓe wallahi mu'jiza mawlana alhamdulillah rabbil alamin yo Allah ɓeydan en tawi docteur ko alda e tungugol minen andi tañi mum ɗin haray no occupi moƴƴa e nder koko seeni ɗon ɗo ɗon andi haray ɗiɗo aqidaji l'islam haray ɗi feeni e kiiɗo yaasi hande
yani goto kala no noddude faade e laawi muɗum ko wen tan kullu hizbin bima ladayhim farihun yalliɓe ɗon ɗum mi yetade ɗo hino janngude no jannede hino teddinde mawɓe mum no jaɓude wajuji karmokoɓe hino waɗi comcil islam yalli haray hiɓe tabbiti e oɗo laawol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam yani e oɗo aqida selluɗo mo tawata ko kanko woni daɗirgal e lumbirgal ngal ka Allah subhanahu wa ta'ala. Naam Cheikh Mouhammad de gandi nelaɗo men sallah sallama andinino en wonde mofte makko ɗen ɗe sertoyay ɗe waɗa feddeji haaɗi timmoya feddeji 73 e nder ɗin ɗon fof fedde wotere woni natoyore aljanna woni daɗore nden e luttuɗe ɗin haysi woɓɓe nato e aljanna kono ɓe reway to taho ɓe aɗoye toon tawo fodde ko ɓe bonni kon taho Allah dando en rewnegol e maɓɓe Allah waɗi en e fedde daɗore nden nden fedde daɗore nelaɗo sallah sallama o sifani o sahaba ɓen fi nden fedde ɗon o wi'i ko wonoyoɓe e ko mi woni e mum kon ɗo fewndo ɗo ka diina min e sahabaɓe am ɓen fewndo ɗo ko nelaɗo sallah sallama wonno e mum kon kanko e sahabaɓe makko ɓen ha Allah weltaniɓe Allah windi ko e natoɓe aljanna ɗum no winda e defte selluɗe no laaɓi pos mo Allah holli o yiyay haray miɗo tanƴini miɗo jorti ha ɓatti fellutude haray ɓe sukaɓe ɓe mi sifani on ɗo fi mum haray ko e gollawol ɗon ɓe jokki mo be fodde taga mum mo be fodde dokkal ko Allah okkori ɗum kon ko nden ɗon wiyete fedde ahlu sunnati wal jamaa hiɓe inne kadi al firga an najiya ɓe woni yimɓe sunna jokkuɓe batteji nelaɗo ɗin sallllahu alayhi wa sallam inchallahu haray ko ɓen ɗon kadi tañƴina ko ɓen ɗon woni daɗo ɓen nde fedde ɗo wona innitagol tun saabu innitagol ngol na ko mette fi goto kala no inna menen meɗen yiɗi nelaɗo menen meɗen jokki nelaɗo menen ko sunna nelaɗo on mi woni e muɗum joni ko honɗum woni ko sendata si a wi'i ɗum ɗo min kadi mi wi'i ɗum ɗon oɗa kadi wi'i ɗum ɗon tawile golle men ɗen no serti haray ko golle ɗen woni ko ñawata konguɗi ɗin tun ɓe wi al aqwalu ida lam tusaddiquha al af'alu fa abna'uha adiya'u konguɗi ɗin ko kuuɗe ɗen ko golle ɗen woni ko gongintarima fennaɗi sina ɗum haray konguɗi ɗin so tawi kuuɗe ɗen nanodirali e mum haray wayi wa ɓiɗɗo mo ala baba joni noon nden fedde wiyetede ahlu sunna wal jamaa feddeji buyi ƴawi fewndo ɗo na fewndo ɗo tun no woduno gila neeɓi Allah jarribori julɓe ɓen waɗugol feddeji e faljugol e masalaji goɗɗi goo tentini ka finde ta waɗi masalaji ɗon si sertama ɗon haray sertama miɗo tanƴini hay ka yawmal qiyama sertote kadi ka lawol toon ko waɗi mo fiɓi ko nelaɗo fiɓano ko sahabaɓe nelaɗo fiɓano o yiɗi ko nelaɗo yiɗano ko sahabaɓe nelaɗo yiɗano haray ko kanko falji pellet mo golle muɗum e golle nelaɗo luutodiri pellet ɗe ɗuuɗi o ɗe fanɗi o haray ko kanko jogi faljerde na nelaɗo wona sahabaɓe makko ɓen ɓeɗo finde maɓɓe nden e inchallahu miɗo fodi en aroyay e so tawi woni hajju iwtama Allah no wurni en tawi on to mati en e dow sago meɗen en waɗoye ɗo yewtere sifoɗen finde nden fedde ɗon nde nela sallah sallama sifi fi muɗum wonde ko nden woni fedde daɗore nden ko nden woni fedde wonoyore e ko woni e mum kon kamɓe sahaba maɓɓe ɓe nden ñande hande ko ye ñamutu seeɗani nden ɗon finde nden ɗon fedde no jeeya e ko ɓe fiɓi kon kamɓe yani ko ɓe gomɗini ɓe hooli kon ɓe gomɗini ɓe hooli taho wonde kala ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam rewirano Allah hara ɗum ɗon na dewal hayso yimɓe ɓen waɗi ɗum dewal no woodi noon piiji bus waɗaɗi wa'ina wasi tawi ko dewal baga ka dewal baga ka diina hara no nandi ha kono hara nelaɗo sallah sallam kanko na no o waɗirno no wawi wonde hara lasli on hara no jogui dalil ka qur'ana ma jogui dalil ka sunna kono mbaadi golle ɗen tawa no serti imma ɗuytugol ma ɗum ɓeydugol ma waɗangol ɗum chartiji ma hara ko goto waɗayno inne yo moɓe waɗe jama ma hara ko jama waɗano goto tun waɗa kañum feere ma ɗum yawito beru ko nelaɗo wanno kon nelaɗo waɗino laabi sappo inna min joni ɓay nelaɗo waɗi laabi sappo mo waɗi laabi sappo moƴƴanimo mo waɗi laabi noga kan itte sikke on tigui ɓeyda ɗum no woodi nder toon ibadatum bila had yani ɓeyna ko ɗum ɓeynata ko bid'a idafiya yani bid'a ko hara lasli on lasli on no selli kono goɗɗum lom bake nder toon yet in maka ka limore ɓeyde toon maka mbaadi maka zamanu maka nokkure
haray hiɓe fiɓi ɗum ɗon ko e finde maɓɓe nden ko ɓe gollata wo fanɗi wo ko raɓɓiɗi wo ko juuto ɓorde ka salligagol heɓi ka juulugol heɓi ka horugol heɓi ka hajjugol heɓi ka resugol heɓi ka jantagol inde Allah heɓi ka du'agol heɓi ka kulgol heɓi ka jortagol ɗi fof majji ɓe ndaaray ko honno nelaɗo waɗirno ɗum ɓay o wanno ɓe eto ɓe watta batte makko on ɓe rewa beru ka o haɗuno ɗon ɓe jaɓata feƴƴugol ɗon kamɓe hay si woɓɓe go feƴƴi ɗum ɗon ko e findeji maɓɓe ɗin jeeya no jeeya e findeji maɓɓe ɗin wonugol hakkunde feƴƴitata wano ka sahabaɓe nelaɗo kamɓe ɓe woni hakkunde ɗon no woodi e woɓɓe goo sahabaɓe nelaɗo ɓen ɓurɓe ɓen so wona wano yimɓe jeɗɗo ma nayo ma tato hiɓe wi ɓen fof ko ɓe heferɓe ɓeɗo noon yimɓe sunna ɓe feddeji goo no woodi feddeji goo wiɓe ɗum heforɗimɓe sahabaɓe nelaɗo ɓen tentini wono Aboubacry e Omar e Ousmane yimɓe gonga ɓen yimɓe sunna ɓen hiɓe jaɓi wonde mofte nelaɗo ɗen si nelaɗo feƴƴi ko ɓuri moƴƴude kon ko Aboubacry si on ɗon feƴƴi ko Oumar si on ɗon feƴƴi ko Ousmane si on ɗon feƴƴi ko Ali ɓay ɓe wi'i hiɓe wowliray noon hara nelaɗo no jooɗi nelaɗo fanka nelaɗo wiyata oye ɗon ɗon hiɓe gomɗi noon hiɓe jaɓi ɗum sonnaɓe nelaɗo ɓen yo Allah weltanoɓe fof hiɓe jaɓi kamɓe hiɓe felliti hiɓe gomɗini hiɓe hooli wonde ɓe sonnaɓe nelaɗo ko yumma men en fuu koɓe fewɓe koɓe moƴƴuɓe koɓe julɓe ko Allahu e gandal muɗum suɓaniɓe ɗo nelaɗo sallah sallam yo ɓe ɗo woni sonnaɓe makko wondiɓe makko ka nder suudu o suɓantako Allah suɓantako nelaɗo mum on sonnaɓe bomɓe jamfotoɓe heferɓe alyahuduɓe bonnanoɓe mo jamfotoɓe mo si Allah waɗi ɗum ara Allah yiɗal nelaɗo makko telen ɗon hiɓe gomɗini hiɓe gomɗini e honno wiyete telenka dokke Allah ko wiyete kon waliyagal hiɓe gomɗini wonde Allah no jogui yimɓe ɓe o suɓi o hertori sabu golleji koɓe waɗi kon sabu koɓe ɓatti Allah ɓe waɗi golleji farliɗi ɗin ɓe bakki ɗon sunnaji ɗin ɓe woɗɗiti harmuɗi ɗin e haɗaɗi ɗin ɓe laɓɓinani Allah Allah kañum kadi suuɓiɓe suɓoriɓe giggol no woodi woɓɓe e maɓɓe o waɗa kawakeji e juuɗe mum heɓe gomɗini ɗum kono kamɓe ɓe jaɓa mo kala waɗɗo kawake yalta e juuɗe mum wo wi'i ko waliyu wonde onti ko waliyu kamɓe nanon ɓe mesirta ko waɗi cheytane kadi no jogui waliyaɓe o waɗanaɓe piiji ɗin fof eɗen gandi no wano endiyemɓe ɓen no woodi endiyemɓe heferɓe ha ɓe gomɗina Allah kono ɓe waɗa en bileyaga ɓe waɗa piiji kawakeji piiji hulɓiniɓe joni kamɓe si goɗɗo wi'i ko o waliyu heɓe jogii sariyare ko ɓe etirtamo ɓe anda si tawi ko gonga masina gonga ɓe ndaara e deftere Allah nden e sunna nelaɗo on yamiroje wonɗe ton ɗen ko haɗa ko woni ton kon ko harmi ko woni ton kon ɓe eɓɓidira ɗum e golleji on tigui feeñuɗi ɗin si ɓe tawi fuu no nanodiri kono nelaɗo sallah sallam rewirayno Allah noon ko noon o rewirta Allah sahaba ɓen batteji maɓɓe kaɓe rewno ɗon ko ɗon o woni e rewde himo huuli Allah himo ɗofti ɓe yiralimo piiji harmuɗi ɓeynayi moodi no jorta oɗo ko waliyu Allah ɗum noon fi on tigi ko waliyu Allah o yamirtaɓe goɗɗum ko harmi ɓe waɗa o haɗataɓe kadi ko daguino ɓe ronka wadde o waɗi o taw on tigui ko on tigui woni waliyo o taw dina kankan lanni timmude neɗɗo ala addowo goɗɗum go ɓeyda e hoore ko nelaɗo wanno kon e hoore ko sahabaɓe wonno e mum kon fii ko o waliyu ɗum jaɓe masala goɗɗo arata joni o ƴetta rewɓe jowo ma jeego wi'e joni o wi'a kanko joni o ewnano ma ko ɗum ɗo kanko ɗum ɗo ko hertori sabu waliyagal makko ngal waɗi ɗum ɗo jaɓanenmo ɗum wano woni noon si o yari beere ma so o waɗi zina ma so o ñaami riba ma so o wujji ɗum ɗon fof o wiyata waliyagal no daginanimo e waɗugol ɗum ɗon ene jaɓanenmo haray e sariya on no waali no fota hakkude waliyu on e mo wona waliyu on fof no fota en fof koyen juulu koyen hooru koyen hajju koyen zakku koyen waɗi piiji ɗi fof haray noon si tawi neɗɗo yiɗi Allah o ɗoftika Allah en ko feeñani en kon oɗo ko himo ɓuri en wakkilade e yiɗa e mo sabu ɗum ɗon
giggol ngol ko fawto ko golle on tigi den ko den darete aray kambe yimbe ahlus sunna wal jamaa aray ko ni be pesirta sifa wono dum don no jeya ko be hertori kanka finde mabbe ka du'aaji du'aaji mabbe din be ndaray no nela sallallahu alaihi wasallam du orno non be fejjata don be mankata don ko golleji mabbe moƴƴiɗi be jeejirta Allah be torro Allah be battora din Allah ko wete tawassulu kon wona golleji ko wobbe go wanno ma barkiji ko wobbe go marno wona dum don be battorta Allah bay dum don na kambe wadi ko jeejirta Allah ko wadanda Allah ko golleji ma din dum inshallah en arwe dum si Allah jabi hara ko yewtere darsu meden hertido no jaa e ko be hertori kon kambe kadi e finde mabbe ne ma ko be anditirte ka hoddiro Allah al-qada wal qadar ka hoddiro Allah don hiden andi yimbe buyno morti don wobbe no wi neddo on o wawata wadde hay hunde fo Allah hoddirino hay hunde ala ko waawi wadde ko tawta Allah falaka ko dum wadi fayda Allah si o nyaawiri si goddo yari bere ma wadi zina ma wujji ma jatti Allah windina wonde o be o wada dum si Allah nangiri mo dum don hare Allah toñumo o wadi neddo on walla mo yo wala ko neddo no wayi wano lebol wongol e hoore weeyo hara hendu no nabude ngol kangol gol anda kangol yarata kaka hendu dum faala wona birtangol be do hibe wi e hondum al jabriya be do ko majjube labbe post wobbe go yiltoyi wono contraire ben don fes be inni o neddo on ko kanko wadata golle makko den fu Allah ala to jungo fes ko faala o watta wano woni risimo mo faala o imo yaha Madina udto ya magasin makko kono kasi mo faala o yaha o wujama o jeena ma wada goddum golle makko den ko kanko tun Allah lon hay fuy be do kadi be wi gadariya be yeddi hoddiro Allah gon be do fewoni majjube e yimbe ahlus sunna wal jamaa ustaz har ko bendo yani nisbatan ila Abdul Qadir Jailani la wana Abdul Qadir Jailani wana kanko Abdul Qadir Jailani on non ko sufiyankejo anda do kono kanko o himo yettuno e finde ahlus sunna wal jamaa terengon sengo do sahih ben jabriya ben gadariya be mana ko be baybe hodbe yeddi gadar on be askindina e mudum ala ragmi am fihi ala ragmi am fihi al muhimmu yimbe sunna ben yimbe al sunna wal jamaa kambe be lombi hakkuno be inni hoddiroji din ko didi no wodi hoddiro be inna al qadarul kawni wal qadarul shar'i no wodi hoddiro Allah fiino o tagirta non no o wadirta piiji din non taggugol goddo wada mo gorko ma debbo ma juutudo ma rabdo ma balejo ma danejo ma pullo ma manikajo ma sosojo ma ko do e dileedi do o jeya ma ko dileedi to o jeya dum do neddo maraton neddo nangititake dum non ko kanko tun ko hoddiro le waggol jemma e nyalorma addugol wagutu on o hewta ma hara wagutu on hewtali dum do ko dum wiete al qadarul kawni no wori al qadarul shar'i hondun qadarul shar'i on Allah o addi sharia makko o inni juule mo juuli mi okkoraymo hunde kaari mo juulali mi lettiraymo hunde kaari hoore mo hoori mi okkoraymo hunde kaari mo hoorani mi lettiraymo hunde kaari o okkori neddo on doole waawugol juulugol e waawugol hoorugol o okkori mo ndiyam o okkori mo cellal o okkori mo haqqille o andini mo wagtu on fewndike o andini mo ɓural ko woni e julde kon o andini mo kadi kamba ko woni mo juulali kon on ɗumata noon o accidi mo e fale makko inni joni min mi faalaka ya rewran doole ko ya rewran faale e giggol sa wadi bismillah wa hadaynahu sabila wa hadaynahu najdayn wi joni subana do ko buram mawo o acci don e hoore makko yon tigi subana hoore mum wona woni joni e alhaaliji men aduna din den way subade hande joni sa faala dawa immar do yaha Madina sa faala ina hande mi nyallita yandi hande ko do mi fala wonde joni ko do bi mana don no way wa joni japonais jo moƴƴini auto wanga o moƴƴini ngal ha o gayni o inni ko vitesse joyngal mari ko pineje naygal dogirta ko essence ngal watte munun singal hubba o moƴƴini no ngal dogi o wi ko ka leydi ngal dogata naygal wiru o waɗi ɗon faale makko ha o gayni yani ɗum ɗon no wayi wano eɓɓiditake kono telen ka Allah ɗum woni alqadarul kawni joni noon alqadaru shar'i on telen ɗon japonais jo on goɗɗo ari a ekkintinama oto ha a wawi doginde a jonnama permis essence lowama ka otowal
a jonnama saabiwal ngal hiɗa wawi fes a innama ƴettugal otowal ɗo naɓagal ha kindiya mais yoɓete ɗo 5 millions sa naɓali ngal mais naɓete men soko e sirete ɓe jonima saabiwal ngal hino otowal ngal hiɗa wawi joni ɗo si a naɓali ngal kombo felata ko hoorema joni kono ko etiɗa o ko etiɗa kadi a wawatangal wirinde a wataka witigi joni a itta pinere nden pinere goɓɓa e pineje ɗen ɗe woni ɗe nayyi ɗuuɗi no gasa wonde kerewa joni a itta pinere goo naɓiragal pineje tati ko sapponejo wanno kon gadaru makko a wata dirtinde ɗum ɗon a ko noon woni ko kurunji ɗiɗi hino kurunwol ngol Allah waɗi ngol a yawtatagol ɗon hino kuruwol mo waɗama nder ga an kadi kuruwol ngal ɗon ko an suɓanto hoorema a waɗayma a accay haɗa ko ɗum ɗo ko wiyete yimɓe ahlusunna wal jamaa telen ɗo ko ɗum ɗo woni koɓe gomɗini kon hiɓe gomɗini wonde dargal ngal daroto piiji wirniɗi waɗoji toon ɗin fof ɓorde immitagol yimɓe ɓen ka ƙabaruji maɓɓe ɓe landite ɗon taw piiji landiteteɗi ɗon ɗin e honno wiyete jawdi makko ndin ko honno o heɓirnondi e ko honto o wannodi feere e gandal makko ngal ko honɗum o gollitir ngal e ɗin piijiɗan o imme ɗon noon yahe kadi mahchar ko tumbodiral ngal fof tumbodirteɗon hiɓe gomɗini wonde nangen ɓattoyto yimɓe ɓen kadi ha ko eɗen fata ha nguledi yimɓe ɓe goo hewta ka koppi woɓɓe hewta ka keeci woɓɓe hewta ka dande woɓɓe yuljimuhu lajman woɓɓe hewta ka harɓe furay ko ɗon hattata hiɓe gomɗini ɗum ɗon hiɓe gomɗini wonde kafa sirate ne woodi hiɓe gomɗini wonde weedu kawsara ndu Allah teddiniɗon sallah sallam ɗum kadi no woodi hiɓe gomɗini kadi ko wiyete qantara kon kadi hara hino woodi hiɓe gomɗini wonde peesugol golleji jiyaɓe ɓen ma peesugol jiyaɓe ɓen hoore mum ima ko jiyaɓe ɓen peesete ma ko golleji maɓɓe ɗin peesete woɓɓe ko kañum peesete woɓɓe ko golleji ɗin peesete hiɓe gomɗini ɗum wonde Allah yoɓay woɓɓe ko moƴƴi kon ko moƴƴi waɓɓe ko boni kon so yataki ɓe yoɓaɓe ko boni ɗum ɗo hiɓe gomɗini ɗo ko ɗum mujumal muɗum haray si Allah hoddiri ɗo foti inchallah somi arti en waɗay ɗum ɗo yewtere haray ko juutude daren ka yimɓe go falli toon fallitenɓe eto ɗen feesiten ha moƴƴa mo jaɓi alhamdoulillahi yo Allah jaɓin fof mo jaɓali haray Allah ɓorti hen ɓoggol ngol haray ko ɗo mi faala yen daro e yewtere men nden ɗo docteur kalima goto e ittaɗo imam Malik rahimahullahu taala yani mo inni man ibtadaa fi ddini yani shay'an fara'ahu hasanan faqad za'ama anna muhammadan qad khana ar-risala yani yalli ɗo wawi mo waɗande tafsil seeɗa e nder ɗi minute aji yani ɗon ɗo darade mum ɗo ngol konngol ko imam Malik woni ko lolliri konngol ngol kono konngol ngol ko woɓɓe go attimo wolde ngol Abdullah ibn Mas'ud no attimo wolde konngol ngol nan konngol ngol imam Malik iɗen andi si wiyama imam Malik haray ka yimɓe sunna e jamaa haray ko o almamijo ko o ñentinteɗo ko o kohojo ko o tedduga ko ɗum waɗi imamu Shafi'i o wi menen komin etirayno yimɓe ɓen min anda si oɗo ko e fedde moƴƴere nden o jeeya e ko feddeji majjurɗin o jeeya ko imam Malik o wi kala mo min nani no sabota imam Malik no aybinamo min eyo ko ɓeɗo ko ɓeya onni ko ɓeya on ni ko imma ko shi'a rafida ma ko jabriya ma ko gadariya ma ko jahmiya ma ko sifa ɗi feddeji majjuri o wi ɓe wi kala mo min yi no manta imam Maliki ɓeyna e oɗo ko e yimɓe fedde moƴƴere nden ɗum ko imam Shafi'i wowli ɗum dey wani noon imam Shafi'i e imam Malik kamɓe fof ko ɓe almamiɓe mazhabuji ɗin imam Shafi'i janggi seeɗa e juuɗe imam Malik kono ko gando molanaɗo janggi e juuɗe gando kadi haray konngol ko imam Malik ko maaki ɗo ko no selli ken o wi kala ka nder diina ɗo nelaɗo ko wayno ko hanuno wadde ko fof nelaɗo waɗi ha Allah tigi seedanike mo wonde o yottini Allah wi diina kan timmi al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dina Allah wi hande hunde timmi si goɗɗo go addoyi goɗɗum go none goɗɗo go kanko o yi'i wonde ɗum ɗo haray hino moƴƴi tawi le nelaɗo kanko o yi'ano ɗum ɗon no moƴƴi ɗum ɗo haray ko hon haray alhaali makko ko honɗum holli alhaali makko ko holli wonde ko imma nelaɗo o andano jaka no woodi moƴƴereji goɗɗi o anda o ɓuri nelaɗo gandal ma ɗum nelaɗo no anduno kono o jamfike o suuɗi ko o wolnani yimɓe ɓen
ko ɗum Abdoullah ibn Mas'ud ɓa o yahi o tawi woɓɓe gono moɓodiri ka julirde hino mooɓi kaaƴe ma poɗɗe tamaro no inna wi'e goɗɗo maɓɓe datuɗo ni sabihullah wi'e subhanallah laaɓi ha Sabakary ƴetton foɗɗere waɗon no ɓay o yetama ɗon wari odari o wi on jarama onon ɓurɓe nelaɗo onon ɓurɓe nelaɗo en ɓan wakkilike on jarama ɓiwi men ɓura nelaɗo o woye si on waɗi ka diina ko nelaɗo waɗano haray holli wonde ɗon ɓuuri nelaɗo eyi ɗum ɗon manaɓe andi ɗon jaka koɓe faljiɓe ɓe andi koɓe faljiɓe ɓe tuuɓe ɓe rutti en tori Allah yo en hawru e beru ko nelaɗo wanno kon pet ka diina Allah tan ɓeydu hoore ɗon hay fus ko hanaka ɓeydede Allah kadi wota en ɗuytu ɗon hay hunde ko hanaka ɗuytede wota en modifi hay hunde Allah waɗu en talibaɓe nelaɗo Muhammad sallllahu alayhi wa sallam yo Allah hollu en gonga ko gonga Allah en kadi jokken o holla en mere ko mere o walla en jokken andon noon ka kon afan ya Allah holle mere ko mere o wallita en jok o waɗituɗe mere docteur ɓe gaccita yo woni inchallahu taala ara almuhimmu kaɓɓiri toon affaire o bidea ko hunde mettude fi ko waɗi seytane cuɗinayi ɗum labina ɗum fotina ɗum ha sa ɓe kadi haray sincinoɓe ɗum ɓe waɗnayi ɗum ɓuure molanade Allah ɓe yettoma si a wowli ɗum ɗo a heɓay ɓuural laabi guluji ha Sabakary laabi guluji ha Sabakary hadisaji goɗɗi gono wodi hara ko lowɗi hanki goɗno lanndin fi hadis fi ɓuural yasin mo janggi yasin heɓay ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo wallahi hanki mi daari hadis on mi tawi honno wiyete Abou Hatim Razi kañum e Cheikh Albani e Diyaul Maqdisi e woɓɓe ko karmo koɓe holoraɓe ɓen hadis on ko o mawdou hay wona o munkar wona yani ko woni mawdou ko hadis fenaɗo fefinda baka enal tawa ala batte hay nokku ko neɗɗo tum moƴƴinani ɗum hoore mum wi nelaɗo wi fayda ko heewi kon ka yiyo toon ɗi baraji no waɗa million ji guluji haray ko bideaji woni e muɗum ko firerɗi go yimɓe yoɓe waɗu en toriki Allah yo Allah hattin e mberu ko o yiɗi kon e ko o yarli kon haray miɗo faala inchallah no jaɓi docteur mi taƴƴini haray ko ɗon hokkiti Saoudia e hay inchallahu taala minen weltori ɗum ɗon moƴƴa haray so tawi woni seni ke no fodirɗon ni haray radio sole on habbi on inchallah min tori kadi yo Allah reeno o way noon ka laawi yani o hewti noon e jammo ƴeɗo alsi ko gollugol ngal ɗo gollal yani ruttuɗon kadi hara yani ko jaɓanaɓe hajjo joɗano kan lagine hande amin fellitaka taw yaadu ɗum taw waɗe du'aji taw yaadu no waɗi yo Allah newini no waɗi yaha iltito taw ko laamu ngun toon woni ko invité on tigi kono muraɗe lannal taw yuɓodirde mo namineɓo yo kadi hay ko ɗuuɗi fof ko ɗuuɗi ko nder balɗe sappo ɗi inchallah haray mi arti Allah yuɓɓini laaɓi moƴƴi khayra ara en weltanike heeɗiɓe fof en torki Allah subhanahu wa ta'ala enen e heeɗiɓe fof e julɓe yo Allah yawtan en bakkatuji men ɗin yo Allah mumni mbaji men ɗin yo Allah waɗu en e laawol ngol o yiɗi o yarligol yo Allah moƴƴi golleji men ɗin yo Allah reeni on danda en o danda en bone ayɓe men ɓen yo Allah moƴƴin Allah haaliji men o hiwa en enen e jawle meɗen o fewna en ɓe guure men ɗen o waɗa e moƴƴuɓe moƴƴinoɓe wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil amin Cheikh Alpha Oumar on jokkay ɗon men yani kalmo koye men ɓen sentike inchallahu taala jarnugol jama on jarno docteur Wour inchallah bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala man ursila rahmatan lil alamin wa ba'd ayuha al ikhwa uhayyikum tahiyatan lil islam tahiyatu ahli janna fil janna wa aqulu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ay musidɓe julɓe tedduɓe jentiɓe radio Soleil 93.5 meɗen samina on saminango islam ɓawde nan ɗon ɗi konnguɗi docteur Mouhamadou Wuri Bari ko yetti o joni battane feenagol maɓɓe e ndi leydi Angola ɗo haray o jentike koɓe maaki ɗo ko yoga e piiji haray mi woodi toɓɓerde ɓe yewti o ɓayni mi tardo argol ko yurmi nanon leydi ndi anndanɗa hoorema julɓe ɗuuɗa toon kono tawde ƴettuɓe coñci ɓen ƴetti coñci ɗin toon ma gollitiri sunna on hay laamu haray hino teddini ɓe tawa noon enen hiɗen ka leydi ndi anndanɗa hoorema ko leydi julɓe e nder temedere on fof haray 99 on fof fayda inne ko julɓe tawa hande so tawi goɗɗo ƴetti coñci ko o woni ko yanete e mum ma jokki laawol nenaɗo on sallallahu alaihi wa sallam ko ɓen ɗo woni bonɓe haray goto be peesu golle mum ɗen anda ko woni wadde kon ko honno woni e waɗirde sen nani gandal hino yewte ko sifa ɓeeɗo woni ko yewtata
ɓay ɓe ɗo hatto jina inno ko ha mi to ka defte ma ɗuma kala ko ɓe faala yewtude ɓe yewte ka ɓe tooli ɗon haray musidɓe julɓe goto ɓe watta yila anda ko woni huude kon ɓay ɓe innayi mahma taalal umru la budda min dukhulil qabr wala qabru sidqul amal ko marɗa duuɓi o ma ko heɓuɗa duuɓi o ko heɓuɗa duuɓi ya andu are e ñalande ganduɗa hoore ma wonkima ittete ka ɓandu ma e yoga e sa'iji ma leyreji on tuma ki arti kadi e ɓandu ma ndu landiteɗa yoga e lande tawa a jabotoɗe tawana innugol habbe ha mi yilto ɗum marsata toon haray ɗen toro jama on fo na o ma o julɗo ɓen goto ɓe yo ɗaɓɓitu finde mum diina nden hara ko finde yeɗɗude wonede ko ɗaɓɓi finde nde andanɗa hoore ma jilɓa finde nde andanɗa hoore ma nelaɗo sallah sallam ari yettini e mofte nelaɗo sallallah alih sallam on tigui wattani e daara ko selli kon ƴetta e mum no ɓe makirani e ndoni haray ñande o ñande heɗum jenti cheikh mouhamadou souley no yewta en fi ko inete sunna ko e ko wiyete bid'a ko ñande o hiɓɓe wakkil hiɓe arde yewta ga kono hara woɓɓe gon tooli kañum no sikkat ɓe ko e jalgol ɓe woni ma ko e sabitugol ɓe woni hay goto ɓe yo ndaaru karmakoɓe ngene ɓen jokka ɓen ɗon no docteur makirani en ɗo ni goto ɓe anda ko woni e remude kon ko hoore mum woni e remande o wana e hoore makko e ɓay noon miɗo tan ine hari docteur Mamadou Radio Soleil no ɗo docteur Madouri kadi docteur sentike atta continue yewtere nden e no gasa ɓe mareni nga gesa timmuma inchallah ma hadisaji nela salas ko yondiri e gandal ngal ha joni toujours mi o salmina jentiɓe fo wono bandiraɓe amen ñando hino nodda inna Radio Soleil fo kaari tigi tigi on ɗum Allah waɗi saabu makko Allah waɗi saabu Oustaz Mouhamadou Radio ɗo Soleil gonko ɓenita ko aray tigi tigi on jazakallahu khairan aray koye ɓurto wakkilade remangol yimɓe ɓen ɓay on holliɓe laawol ngol haɗa duyno jentiti ñandoɓe nodde lan so yata min no yaahi kono ala kulli haal en jarna goto ɓe ka woni en inna ɓe jento oɗo radio ko waɗa ɗo barki saabu ɓe wonɓe yewtude ɗo ɓe jonnata neɗɗo koyinte foron kon ko nindin ɗoni jonde jama on woni noon marɗo hakkille on on ƴettowo golle mum ɗen weeɓite ka defte Allah no docteur makirani en ɗi maka sunnana sallah sallam so goɗɗo woni menen min jokka e ɓeɗa tum min jokka e ɓe tun ka ɓe yeeho min yahay he haray ɗum labiraka no Oustaz Mouhamadou sallam tayib Oustaz Alpha Mar haray miɗo salmina ko adi kon jama julɓe heɗitiɓe Radio Soleil FM fo e hiɗen ka fréquence 93.5 e yimɓe ɓen ɓe yaafo émission on hannde o wa'ata wa émission ji heddiɗi ɗin e sabu ɓe wiyay li sobri hududun mana ko wiyete muñal ɗo yani ɗum no hani heɓugol keerol taw si yehi ha nokku goo bi ma'ana si mofte ɗen ɗe accirama ni ɗe yooloto e hiɗon gueɗi yewtere waɗama e ɗe balɗe ka Radio Soleil FM 93.5 yani hollude wonde mo wi'i wonde nelaɗo sallllahu alih wa sallam juuɗo acciti juuɗe haray o famali ko o wowli kon haray gandal makko ngal yo o dartungal o hula kadi Allah subhanahu wa ta'ala e ƴettugol hadisaji nelaɗo sallllahu alih wa sallam feeñuɗe waali e kene o yilta ɗum ɗon o warra ɗum e faale makko yani o nodda jama on e faale makko on yani o firtira ɗum o bonna ma ko laaɗo sallllahu alih wa sallam ma ɗum yani e ayaji alqur'ana tigi selluɗe e docteur maki ɗo joni konngol yani ko haqiqahol ɓe maki al aqwalu ida lam tusaddiqa hal af'alu fa abna'uha ad'iya'u bimana kala jama jokkuɗo hunde si tawi woni golle maɓɓe ɗe yaadali e konnguɗi maɓɓe ɗin haray ɓiɓɓe ɗen golle ko nodditiɓe bimana ko aaƴiɓe wooli yani wona haray tippuɓe koynete kon sharia on guel ke oustaz e ɗon andi hay ko ardi ɗo docteur wuuri miɗo andi hiɓe occupi moƴƴa no jeeya e aada an e mbowdi an e mbiya andirɗon lan mi yiɗa dérangegol goɗɗo tentini mawɗo an tentini karmakojo an yani nabaran li diyatil waqt darugol yani ɓittede maɓɓe yani taw on tigui hiɗa dérangegol ɓe piiji maɓɓe e kadi yani ko goɗɗo heɓanta ɓiɗɗo ko fi yo lontomo ko goɗɗo heɓanta jannanta jangganakuji makko ko fi yo wallitomo o lontomo yani so tawi woni
yani a heɓi goɗɗo a jannimo a altimo ha o wawi modi o ɗo fowtini piiji to soki ɗi tawata yani sa'igo hara ko ƴewtagol ma tum hande kadi on jalikene walakin no docteur wayriri ɗo ni o andi no woodi yimɓe ɓe tawata fenande wona ella ka maɓɓe wallahi en jarriborama lagine ɗo yimɓe jamaji ɓe andanɗa hoore ma ko wiyete fenande wona ella ka maɓɓe yani si tawi noon goɗɗo sifitori noon yo andu haray o naati e majjere yo naati e bakkatu mawɗo ittite kel ko nananteɗo ɓen ittiɓe ɓaw ko yewtuɗon ɗo nelaɗo sahi nelaɗo maki iyakum wal kadib fa inna al kadiba yahdi ila al fujur wa inna al fujura yahdi ila an nar wa ma yazalu ar rajulu yakdhibu wa yataharra al kadiba hatta yuktaba inda allahi kadhaban nelaɗo maki mi haɗi on e fenade iyakum wal kadib aƴagol tu wowla ko tippa e binɗi tippa e dalil ala ƴiyal hay hunde nelaɗo maki mi haɗi on ɗum ande ko wiyete kon fenade ɗum ko tindinayi ɗum e boneji yani fenade naɓi wo e bone wanno neɗɗo sa yitu neɗɗo fenowo aki habbitomo ka boîte habbitomo ka beere yarete habbitomo ka cigarette fimete bimana ɓay tun o fini hande kadi o waɗay kala boneji ɗin nelaɗo maki boneji ɗin noon siɗi waɗama ɗi nambay ha ka nder yiite e makka sakkitorde hadis goɗɗo serata himo fena ha o winde ka Allah kanko ko o fenowo mi heewi nanude konguɗi woliteɗi e hono yimɓe ahlu sunna wal jamaa no jeeya e majji wonde docteur Mamadou Wuri Alaji Bakar Diare ɓe arata radio soleil on jalike yani wonde ko haɗi ɓe ara radio soleil par ce que ko woni ko nga kelɗa taw ko iddiya on ko aƴande konngol fenade neɗɗo mo hulali Allah subhanahu wa ta'ala yani ka ruttugol ngol ɗon konngol yani ɓe innayi yani ko waɗi kon itti kumpa on jalike yani senagol docteur ɗo nanino ɗon yewterde kamɓe tigui ɗo jonnirde aadiji si Allah jaaɓi mi waɗay si Allah jaaɓi mi aray yani ɗum ɗon no fenni o ɗa yo hulo Allahu subhanahu wa ta'ala o fena yani o hula Allah o acca fenade so yi docteur Wuri Senike ɗo ma ɗum so yi docteur Wuri wayri ɗo ɓe addi ngam to molanago yani guila sabboddu suuma yani waɗi noon kamɓe ɓe jangga fi eltugol ɗo yimɓe watta yimɓe yani yo yimɓe ɓe rewɓe yani ɓe janggo fi feññingol gonga yani ɓanginangol gonga gandal mabɓe ngal kadi hatta ka nder suudu gelike ko neɗɗo irritanaɗo yani e nder aduna Allah on fopp hande kala ka docteur woni e nder aduna on si masala l'islam andi docteur no e hoore docteur si masala l'islam yani o darama o yaaka ka deftere o yaaka e sunna nelaɗo sallam selluɗo yani hiɓe newnana waɗugol ko nete kon qiyas e masala on ɓe tanña masala on haray umma l'islam no jaɓimo ngel ke usaz on nani ko ɓe sakkiti wonade ɗo ko suudu laamu ngun Arabie Saoudite no invite ɓe yani ɗon andi ko noon ɗum lamɗon simo iwde ka capital o ara Makka hajjugol haray mo yiɗi moko baɓe aduna Allah on yo jaɓɓomo joni noon ɓe ndaari nder moko baɓe aduna Allah han ɓe jaɓɓade roi Makka on roi Abdallah yani teno jeeya mabɓe docteur Mouhamadou Wuri Bari si ɓe wowli goɗɗo go rutti minni ko neɗɗo ninani rutti yo miɗo tori jamaɓe ɓe jaɓana sabu nan asama kalaji molliti wonnon ɗo Alaji Boucar Diare ene foyten andi kanji mabɓe ni kawɗo kaɓe tigi ɓe ala ɗo ɗum ɗo si woɓɓe wolani on ɗum onon ɓe wolanta ɗum ɓay minen ɓerɗo no yaawi si goɗɗo woli ɗo haade meɗen andi ko ɗo woni kala ɗo ga si goɗɗo wi ilan jaare arali ɗo fi goɗɗo ngo andi tewtagol fenowo ko bonnere tan min non goɗɗo so tawi woni fenade ala ella e makko yani sa tewtike ma tigui a bonnay woni tan kono woni mi faala wiide min si goɗɗo wi jaare arata ɗo saabu wonde yani ko ella jaare yiɗo mi yetotomo ne jaare moɓuno fop kam mum Fouta fo nde jaare moɓuno Fouta fo kam mum yani ko radio soleil wanno yewtere ɗon e nder Fouta fo moko baɓe tedduɓe karmakoɓe mawɓe cadre fonctionnaire sukaɓe wonɓe janggude leyɗele janane tawaɓe ɗo e kala jama kawtal e tolodal ɗon yani ɗum no fenni oɗa ko neɗɗo fenowo mi yiyamo kadi adi ko yo hulo Allah subhanahu wa ta'ala o acca fenade makko nen nde hatali e tukkugol karmakoɓen balhiri hande hewti ɓeɗo sonnaɓe reeniɓe ɓe andanɗa hoorema nelaɗo mako no mi woɗɗini on e piiji jeeɗiɗi yani no jeeya e mum yani nelaɗo maki piiji jeɗɗi ko halkayɗi yani iyakum wa sab'ul mubiqat gelike piiji jeɗɗi halkay ɗi nelaɗo janti e nder majji wonde mo naati e ɗin Allah halkay fi makko nelaɗo maki tukkugol ɓeɗo sonnaɓe reeniɓe nelaɗo maki wa qadful muhsanati al ghafilati al mu'minati ɓeɗo sonnaɓe ƴettuɓe conci dina ɓe ayirali sexy ɓe ayirali lambada ɓe ayirali yani sous-vêtement ka yaasi ɓe ayirali bodi e ko natata e ɗum jargol maɗa wi'a ɓe yani sonnajo buumiɗo yahi bayana ha o ƴetti reedu ɗum ko kasiban ko neɗɗo fenowo o anda taw alqur'ana wi'i yani ba'da auzu billahi minash shaitanir rajim ɗen gandi Allah subhanahu wa ta'ala no daali fi ɗum
الله دالي إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لئنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يعني يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين نقولك أستاذ يعني أورو أن يتفهموا يو إتهندك مكو بيك مكوبي كوكانكو كدي فينو فناندي وند يعني دكتور مامادوري على بكنجاري نو دجلي ييغو سيجاريتي نقولك يعني يهولو الله واتشكو ينتكون فناندي يعني سيونا دون ويرتتو الله دالي بيدو يمبي توكاɓe ɓeɗo sonnaɓe gomɗinɓe Allah reeniɓe Allah dali lu'inu fi dunya wal akhirah ɓe Allah huɗiɓe ka aduna ka lahara walahum adabun azimun hiɓe mari kadi lette mawɗe ka Allah jokkugol neɗɗo merente jokku bonnere tan yani ka ruttugol oɗo neɗɗo yani mi hattay ɗo mi andinamo qur'ana wolino fi makko neeɓi na hande gelike wigol sonnaɓe yahaɓe bayana waynaki mo wodi mum ɓe fof mabɓe ko haylotoɓe ko nantata ɗum ɗon Allah daalino nde Allah wino ko yani wona mone bayana o woni ko monne ɗi conciɗi l'islam sa ɗaɓɓitiɓe ngu on sa ɗaɓɓitiɓe ngu on yani ayiyay mo gelike yani haray wigol ɓeɗo sonnaɓe aybiniraɓe ɗiɗo piiji Allah nde yewtuno wonde sonnaɓe ƴettuɗiɗo conci jilbabuji o sappinuki tan naafiniɓe jokkayɓe ndoyno ya ayyuha nabi qul li azwajika banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihinna nelaɗo yeeto ɓe ngulimaɗin e ɓiɓɓe ma rewɓe sonnaɓe julɓe ɓe yoɓe jurjurtu conci mabɓe ɗin e hoore mabɓe ndaare aya ko qur'ana hawni kon Allah wi leɗo la illam yantahi almunafiquna walladhina fi qulubihim maradun walmurjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma la yajawirunaka fiha illa qalila donc kadi Allah huɗiɓe Allah dali mal'unina aynama thuqifu ukhidhu wa qutilu taqtila on jeli kene usaz yani haray aruttugol ngol ɗo konngol haray ko ni gasirta on jeli ke no wodi wonɓe aaƴade konguɗi maɓɓe ɓe wiya ahlu sunna wal jamaa laysu ahla dhikrin yani wonaɓe yimɓe jantotoɓe inde Allahu subhanahu wa ta'ala usa siminani ɗum min nawnayi jo usa taw nawno fi holɗo mi andi ko falɗo yaade ko famoton kala jokkuɗo ko kelɗi kon puɓɓe falte uddugol lawgol fiita yimɓe naɗon sikkoye ko docteur sappiɗo nane leydi heferaɓe ka julɓe ala tawa yiya ɓeɗo buumiɓe hino moɓi nokkugo arɓe nangugol jama on fewtaɓe nangugol ɓe yidduto ka paɗo mabɓe ine siwo men nanguɓe ɓeyna o ɓe ko yimɓe julɓe andi ɓeɗo wonɓe wolde ɗum ɗo haray taw naɓu wonkimo fala tadhabu alayhim nafsuka hasarat ko nena salsal makana ko enen tayib on jirike mi yettumo toɓe dan fi wata wattu yani so tawi woni o continue o watti wattay ɓe naw neɗɗo la afwan si tawi woni o continue o watti yani aaƴago fenade hoore ahlu sunna wal jamaa yani yo andu ko fennatamo kon ara o jelike par ce que goɗɗo ko yo o hulu Allah o hula Allah o wowla ko wiyete kon gonga si goɗɗo waɗali fenade ella e makko bi maana o amata wonde kala ko o faala on jelike ne yani ahlu sunna wal jamaa ustaz mi yaali feddeji ɗin fof ka hoore leydi milaɗo makiɗo wonde feddeji ɗin ɗuuɗay ka leydi on jalike docteur fellitike ɗo hadis selluɗo hadis Muawiya ibn Abi Sufyan wonde mofti mabɓe ɗen feccototo pecce 13 ɗe fewɗe naata e ka yiite si wona fedde wotere wonnode ko nelaɗo woni kon e muɗum yani wona aaƴiɓe goɗɗum go ɓawo nelaɗo ƴetti ɗum diina hawki alqur'ana yani haray wona ɓeɗo wi'a on jalike joni ahlu sunna wal jamaa yani ɓeɗo mi yaali hay e goto on jalike mi yaali hay e goto jantotoɗo inde Allah ha hewti ahlu sunna wal jamaa parce que fi holɗum no jeeya tun hunde wotere andi komi won kon woldiro miɗo faala oɗo débat modi woɓɓe wiide wonde ɓe noddi men fi débat yani kiɓe heɓu haqqille noddugol goɗɗo e lié administratif yani wona wigol to men noddiɓe ɓe arali ko hommo nodduɗa gelike yani so tawi goɗɗo no e lié administratif a noddaymo yani ka lié administratif ko kaydi yarete windu demande maɗa on waɗa signature maɗa on adda déposé ka direction yani meɗen faala yiddugol e kaari yewtude makko hunde kaari yani so tawi woni ɗum ɗon no neɓanma ƴettu téléphone maɗa on noddamo wiya ko karini o wiya wiya miɗo faala ma yiide yani numéro maɗa on tigiri numéro maɗa on affiche o ka téléphone makko on gelike yakunu hujja numéro si affitike ka téléphone a wiiɗa faala yo yiidu oustaz miɗo jonni garanti lagine fop kala faalaɗo la yiide yo yani so o rewi ɗiɗo laawi ɗiɗi imma o ardi kara de sole o reposi lettre makko on maɗum o noddilan ka 62 37 81 89 so noddilan e 2 heures du matin mi yaltay mi noto mus
ustaz on gelike yani ko fiyo be andu min ahlus sunna wal jamaa no be jantorta non inde Allah hay goto jantorta non sabu ko woni awmade do fop e feddeji yani ko wirdu cheikh be jogi ko wirdu say ko jombe jogi ahlus sunna wal jamaa yani wirdu mabbe on ko wirdu niraado sallallahu alayhi wa sallam on gelike alladhi la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi on gelike ne bima ana ko wirdu nelaado kambe be jogi be man torta wigol ko wirdu kaari joni non yani hay si tay on wirdu woni gonga joni mo ƴetti e nelaado sallallahu alayhi wa sallam yani e goddo go rewdo ƴetti e goddo go ustad beediro ko mo buri madde baraji ka haqqille sadi wonde yottude do nattude ngo haala yani ko hollugol wonde dum don ko iddia'un wa kadibun wa zurun wa buhtanun ala ahli sunna yani wigol Allah sunna jantota ko inde Allah fenande go no yalti wonde go'o yani be wirdota ko wirdu sheikhu ko be wirdoto ko wirdu nelaado sallallahu alaihi wasallam on gelke usas yani yimbe be fama tobbere di merenden l'islam ko diina marka kerol mi da yiltade mum bay docteur ari mudum yani ka l'islam wona ibadatun bila haddin yani wona dewal ngal ala kerol l'islam wona bakoro ko ene ci ko bakoro famine yani ko woni wona tay akanyum ala portail on gelike ala portail sadi say ka bakoro ka falda wa ana hatiray l'islam wona bakoro l'islam a gollay gollangal ka wi'ada don golla embere ko wi'ada kon gollira no wirada non dewal goddo sellata ha o anda peji dan ustaz simo wadde dewal kama ko be wi'a be ande ko ma o anda taw sababul ibada o anda jinsul ibada o anda naw'ul ibada o anda adadul ibada o anda makanul ibada on gelike fi hondum yon wadande ne do hunde fi hondum mi juranta mami anda dum ustaz sani mi anda ko fi Allah mi woni julande mi anda jinsul ibada kon wi'ete julde sinama julde yani wona jodagol wenga koyde ko daragol hafe wa habbiranal mami anda dum do naw'ul ibada mi anda ko ni julirte yani ko daragol fe wa habbira janga turo banto immo jodo adadul ibada ko jel wadete yani ko mami anda dum don yani sinama do joni julgol mi do yidi Allah mi habbiri do e 11h mi salmini do e bawo keje o wi'a mi feti est-ce que ko Allah modani dum na Allah mi wadan parce que Allah nanu o yiro julir woni ya jula mo fana nay ya jula malan sara nay ya julu subaka didi ya julu futuro tabi ya julu geje nay kala yawtudo di do harena Allah wadani hande kay ko hore makko wadani on geli ka kafarillaji on geli kene yani wa kazalika yani on tigin anda ko honto galde wal watte yani sinama do wangol suudu kaba yandagol suudu Allah dum no moƴƴi ina julirde fo ko cuudi Allah wada ta'wilu bondo idi'aun yani yaha do dada wangoda julirde mene on tigi fet ko hore makko wadadu na Allah wadani izan hare ahlus sunna wal jamaa yani wi'u wonde ahlus sunna wirta ko tijjani be wirbe memata haaju mabbe alam be falaka kadi parce que wona ko keldi on gel ke usaz haaju mabbe koni ko wirduji nelado din wigol ahlus sunna wal jamaa jantata ko inda adda ayal qur'ana hefir din nabe wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina wala yazkuruna Allah illa qalilan yani dum no fewti accudo jantore Allah e nelado jetti jantore goddo go o tafo on landitetedo taw est ce que on ko juldo landitetedo siko juldo jettudo jantore on ko on din ayaje fewti ahlus sunna wal jamaa defte mabbe den fop usaz be windali deftere ahlus sunna wal jamaa be windali deftere yowondirde e rew e dewal Allah si wona ayey tom batte fadlu dhikri yette deftere nde tawata o mantande dudal hay gotal e defte dude ahlus sunna wal jamaa minhajul muslim daron don adabun nawmi daron don adabul akli daron don adabu yani adabul wudu adabu kullu shay dum don fo no yowondire zikrullahi ta'ala on gelike wi gol be jantata ko inde Allah ko fenande yani hibe janto inde Allah buri aduna Allah fo aduna kadi ko seede mudum no te yaay mun kadi ko yata do no nodda do yimbe be jante inde Allah re janto don inde Allah ko be nata kon kalimatu haqqin urida biha batilun yani ko kongol gonga wol fa andorangol mere igol are janto don inde Allah jante inde Allah tawaw na inde Allah nen fanda sa jokkibe aya won be na o wallata o do o humo on gelke ne o jonnata mo duma on andi be yeta gundoji quoi yani kala ko mabbe marra ani dakhala al janna mo yila ngare o nati al janna on gelke donc haray ko be podata goddo ko nanta gadda fadlu zikri hadiseje fadlu zikri ayal qur'ana si ayi ha a jokkibe be hume no la poy be hume e wazifa e lazimu e asrujuma nyande jettanda be duudo an ajema jantoto do indi Allah on dum ko kalimatu haqqin urida biha batil ko kongol
gonga wol tigiti be nani be wowra fi jantagol inde Allah julgol en laado a weltoto convaincre da walakin si tay woni ayadi e mabbe atay ko wazifa e lazimu est ce que ko ne laado addi wazifa e lazimu est ce que sahaba be ne laado gollitino wazifa e lazimu holli ko mere kala ko be wadano ka diina ko mere on gelke usan yani no jeya e tobbere ko be hani andude yani wonde mantugol ne laado sallallahu alaihi wasallam feƴƴintina yani ahlus sunna wal jamaa ala andudo ne laado hay non tadi ko be tanirabe makko woni sakude ngal do gandal sunna on gelike yimbe makka e madina wiyetaake yimbe fitna on gelike usaz ko ben andi ne laado sallallahu alaihi wasallam ben ko e keeci ben yalti say goddo noddi to wonde ko suudu ne laado mana hino ton yaltube ben e keeci ne laado sallallahu alaihi wasallam harana iddia harana aajagol tum wowla tu wiya dum do on gelike usaz yani beedo yani kambe be mantay ne laado sallallahu alaihi wasallam e ko hakkindi ko ne laado newni ko yo o mante on gelike ette deftere mabbe wotere wietende do e burda ko deftere de sufiya jannata buri alqur'ana on gelike no do yiya talibajo mabbe mo hunjaki tabara nasi kono yata talibajo mabbe mo benata ko talibajo si wona harahi mo wawi yiltindirgol burdan o falira yadi kambe be ronku yetade jangana ko mabbe mi sifadi do piiji tinnetake mum shirkuji no ton bid'aaji no ton keferago no e der mudum mi wowla jama on nana ndare Sheikh Busiri no windi ka deftere makko yani ya akramal khalqi wo mo mantude nelado hollugol be deja ko be winata be bantude nelado anda hay ko onno nelado mattete wo ya akramal khalqi mali man aluzu bihi siwaka inda hulul al hadith al amimi yani ko ayo teddudo ko ayo burdo teddudo tagefa ngon dum ko nelado sahih mali man aluzu bihi yani ko hombo mi wawata ruttade mudum siwaka siwona e mada am muhammadu inda huduth al hadith al amimi sanga sattendeje tanaje lorraji yani si tay woni sattende tana e lorra yani ko ene laado yintete ka ko Allah hay si tay ko pay ko mbobon imminda do ko wali ko yetto manelaado ko neddo o nawninta o warata yani o fallata o wallata o anda ko yirni o arsikata hay hunde o wawata nelaado maki walaw kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu min alkhair wa ma massani yasu min tigi simdo wawanno hoore am bone hebatalan kono andi buneji buyi hebi nelaado sallallahu alaihi wasallam ngelike yani dum do wiigol goddo wonde si sattende yari ko ene laado mi ruttoto ko keferago min usaz ngelike ko shirku billahi Allah non no wi faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wala yushriku bi ibadati rabbih ahada e ko watto dum e piji lebdi andi ko dum do defi annabi Isa darnede sifa be yimbe ko be ukata na babbe e problem ji annabi Isa wandi mo jeya e daroto be ka tribunal Allah wa id qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nas ittakhiduni wa ummi ilahayn min dunillahi yani fiyon nun addingal do landal yani parce que be rewi mo baaw makko be wadi mo place Allah baaw makko Allah mi lani toto Isa konko waddon on gelike hara dum dari himo dari jonno nelalo sallallahu alaihi wasallam kadi e wi anaybe ya ayyuhar rasul la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri yani dum do no dudi e defte mabbe so ndari defte mabbe yetede dalailul khairati ki benna to nelado ya shafi benna don nelado yani sahibul farj ki benna don nelado sallallahu alaihi wasallam yan kashiful kurubati yani benna to nelado sallallahu alaihi wasallam ya khawfu ya ghayatu e ko nanta tadi e inde yani wonde neddo ko yani ko itto sattende lorraji ko nanta wadane laado place Allah ko kufrun ko kefragu on gelike en indele no tabite defter mabbe yetende dalailul khairati hawnaki fi mabbe alqur'ana prevenino ne laado sallallahu alaihi wasallam Allah dali wala yazidanna kathiran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyana wa kufran fala ta'sal alqawmil kafirin on gelike ka suratul maida yani beydey dudube mabbe arwey be beyda e koko Allah tippini e maada gelike taw ko bewre e kefragu naada sabe din dum piiji donc hare ne laado sallallahu alaihi wasallam ko moli do e dum do o wi en woton wadan ka bani israila wadi dum annabi Isa min innama ana abdun wa rasulun min ko mi jiyaado Allah e nelaado makko donc hare yo be laban talibabe mabbe den wonde sifa de do defte dum jangetaake dum do ko keferagu ni dum do ko shirku di si tay woni goddo newri e dum do jangugol dum do lawol kisal ko lawol peewal e bantal